Uy'ngane wethu ziyindaba-ke ezingezinhle lezi. Inkosi-ke yasemkhuhlu eBushbuck Ridge usayidi Mnisi obeyifihlwa-ke ngesonto emva kokudutshulwa last week. Sekuphinde-ke kwadutshulwa umkakhe washona, yena-ke ubulawe namhlanje ekuseni kube-ke noma-ke kube sekudubuleka nabanye-ke ababili bomndeni-ke bekade-ke bemgadile, kodwa-ke kuthiwa bona azange-ke beshone wey'ngane zakwethu. Iy'ndaba-ke ey'thanda ukuthi-ke zibe buhlungu lezi. Abantu abaningi bayakhuluma-ke abantu ey'nkundleni zokuxhumana wey'ngane zakwethu. Nangomunye uthi-ke usathane mase kungenelela-ke emndenini nijike nani-ke nimvumele. Uyabona nje yimpi-ke yasendlini le. Nangomunye uthi-ke hhayi-ke kuba ezweni inkosi impela indaba-ke inezikhundla-ke zomndeni zisele-ke manje izingane zizintandane ngendaba-ke yombango nesibhamu nazo ziningi ngenye indlela zaluthwa-ke noma-ke ngathi-ke zaluthwa lezi bhamu. Ngane zakwethu hlangana phakathi kwi-comment section ngizwe kuvo lwakho nombono wakho ukuthi wena ucabangani-ke ngalolu daba. Ungakhohlwa ukucinezela usubscribe uzokwazi zonke izinto engiy'phostayo kuyona-ke le channel.